Mayambo Krumzari don't even impact news ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambo Tarnok Cheri. Lagliba Mars ki tarik mari amadi nipan da tangkak ani thongna pangthokadriba taramathui suba Manipur Legislative Assembly ki mikhalda saruk yagadaba tongan political parties singi sem saba yam kana chathari Cheraga Sidi Amna Anobo and Habatara Handaki Assembly election asida no tholokpa party maro in a regional party khara aduga koi national parties no Habatara Manipur election asida saru yagadaba party Mamalai Mayam Sigi Marakta koi party khara Habatara selected with Lokochara Sigi Kana University high party sing a Sigi Kogi manifesto Hagadama Kogi agenda with the vision kari election sida kari issue da fight the at the same time how's it go ribalibaki issue sida high party sing a Sigi oiba kari kari wakalon laibage habi matang the Kana Nugam Impact News Ki Studio links in joining us tonight on Manung Hutna, Northeast India Development Party NEIDP ki spokesperson Obiribang Khogi Oja, NINGOMBAM NILAKUMAR ni Ahamutar Oja NILAKUMAR Putaramokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, Manipur National Democratic Front MNDF ki working president Obiribang Khogi Oja, BJP KOIJAM Oja BJP Putaramokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Thank you. Also joining us, National People's Party NPP ki spokesperson Obiribang Khogi Oja Y JOYKUMAR ni Oja JOYKUMAR Basu Tarnokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Thank you. Ahan bo Oja question se Oja JOYKUMAR digi adum hojar ke have tar Oja. Oja se ikui dana khoi gi yam sang na have tare. Politics ta khong thang matam da BJP da adum khoi gi executive member amona lebirame adu handak ki second list how kiba February gi tarik mari have tanga si degi numit mari ni gi mamang da list lauthokor matung da list da Ozaki Mingsu York the Batagi Habatare. Nominini Matungdamuk, Tarik Taruk set of February Taruk Taku NPP, the National Party Amoriba, National People's Party NPP, the joint Obire. Oza Mayam Haina Basule Hugi Party Habasidi Pizol Gumani, Maru Ribidi Misaktuni and Haina Basule. Ozaki say Hui Pizol Hong when hello go to Ribrana Traga, Hanayamna Tazabatam Lama BJP ideology, Mayam don't nominate the Hundomaga, Ni Subumitegi NPP, Yam Maruiba, Hugi political. Leader ama oirai si masida mayam nasu kitang ngakpam di phang dong mali kari happening oja See me I comment habubo there is no good party, there is no bad party. Every party is good, every party is bad. Every party has got my basic my feature, my basic ideologies. Loin party kudim ki loina phatabane te loina kanen ngai ngakteni but party fund the by sidi Nasagi party to handle to party to labor missection. Let's take for example BJP Giharoko. Hana BJP si Kashu Mayam Pampanati Mayam appreciate Tognati. It's only after Narendra Modi Lamtung Kaktani. Adugi Matunga Mina Pamna Givani. High receive whether that can be Nasagi reproduced again, or Nasagi Kanata with the states in the high receive or it will again depend on the state labor party to give section that adum depend to go I sitting I would not like to make any further comment. That's it someone adu nasagi in a way ko that kanugi is kanada I giving York there kotre to matung say that everyone knows that I'll be fighting the adu party could make tigi I have many parties ko I want to do contact talk to me Adu may am doing Matunda, I'm saying that I've got a special reason why I chose National People's Party ko. Masi my background in the say the engine hand cannot join to Matum Hyperage. Say the pan not iski. Kita adumba my ideology of Malay. Adu I believe that regional oil party with Agadi, unless and until entire North Iski, Masigi Kanosi Sigi, Sigi Sagi, Adugi Karihani, United Front Kuma Amalay Tragedy, and will not be able to survive. Same thing ni. Nasagi National Party like main party BJP and the Congress. Adubu how both the parties have treated the regional Northeast region. See the Luana Kangnabang Gatani. See the Kangnabang there are lots of things wanting, lots of things go. Adu say that I know BJP joined to probably I thought that Nasanga Hanigi Lagiba can get award by Karakitan can Aswabido, Siki parties in the Menkatpang Gadra, Haibigi, other joint or Bunny. Madung among the Bidudi, time will whether that is kind of the makeup to the BJP in the Pike and the other Uraga Aquana Kangani. Other certain basic feature day we have seen. I really thought that Nasagi economic blockade
tang ter ki matung de loisan ba yagadra in khamani loisan da basi matang se da border national parties mobani makta koi blame to ai di hai riba leba ki issue da su lak sagi hojik ore de koi oja ki stand have tare koi BJP da leram badagi NPP da sangbi bagi ojana clear cut thambi khre adubu NPP da lak pagi aduga malna tragi NPP ke kari kari atopam koi objective lagi have to su lak sagi aduga candidate kya thadok pigada ge have matang ngasi lak thokra mane koi candidate si NPP की ओनली लाथोक्तरी अतोपा कोई ओजानी की दे लाथोकर है बतारे मथंग से ओजा बिजोय द लाग सके कोई MNDF की वर्किंग पर्सन ओबिरि बोजादा हंद की BJP अमदी कांग्रेस तगे है बतारे मरोइने BJP तगी टिकट फंगौ तो मयाम थोलकौद्रे है बसी कोई हाना ओजा बिजोय दी यामना सीजन पॉलिटिशियन अमु ओइबनिना हान तगे दम ओबि बजाला कोई लेइरि बमोंग से हाइदि अराप खदिम BJP द लो यावसन गिबा मतम अमा हाइतारे को टिकट लाथोनि ममांग से मी खदिम केंद्र अमदा एस्पायरिंग कैंडिडेट से मापन तरागा लेसलक पसिदा मसदा अखोइना रीजनल पार्टी मा लेहौ तारगदी हारिब मयाम सिदगी थोलक मयाम से अखोइना मसदा एनकेस लहबो यानी हाइबगी वाखलोंदा ओइखिबर सेप्टेम्बर की 30 द ऑलरेडी ममांग जेगी MNDF से फॉर्म तकरे करी हैबनी होजा वेल तसेंगबदी मदुमगी दिनते है के रीजनल पार्टी मख मणिपुर दा याम स्ट्रांगली दहेन मथौ ताई अदुगा यारगदी महौसा अखोइगी MPP ना सरकार सेमदौना मणिपुर दा इसागी लमदम बसिगी रीजनल पार्टी ना अखोइगी सरकार सेमंग मगदी अखोइना बेटर गवर्नमेंट अमा प्रोपोंग ngमगनी ना हाइबदु बदु वखलोल लने अदुबो अखोइ मोट मानब खरा अखोइगी लोइना बंग नत्रगसु अखोइगी इलेक्शन थेंगनबदा पोर्टेबल ओइबा कानिंगाई ओइबा अदुगा अखोइगी वखलोल मानब मयाम सि पुल्लगा पार्टी सी सेमगा अदुगा इलेक्शन द थादोक परगदी अखोइ अफबो ओइगेने खल्लुबनी अदुबो मयाम ना हाइदे बले MNDF सी याम ngन तौग्रे अदना हजिक हाइबिरुदुगा सामाने कांग्रेस तगी फंगदबा अदगी BJP दी फंगदो मयाम अखोइदे लोइ लाकनी हाइब मयाम दो अदु तंखाय म चुमि तंखाय म चुमदे ओके मरमदी BJP दी लापो खुदिम अखोइदे लापो नति कांग्रेस की लोइम लापो नति खरा मा माना पाम्बा आइडियोलॉजी पामजब कांबू दसल लो याव हिमाक्तनी अदुबो अखोइदसु BJP तानरमगा फंगदग्रा यावदबा नते खुद यूरोप पदम लई कांग्रेस तेसु लई अदुना मसिदी असा कोई याम तमो जोइन हाइगबदनी पार्टी सी दी लोइनबक फै मागी मागी तोंगान तोंगान बा आइडियोलॉजी म लेरगसु मसि प्रजागी अमसुं पीपल्स की लेबाकी हक्तनेबा अद लुरिबदी सलाइरिबदो बस हनबा फबसे ड्राइवर फत्रगदी गुरुंग चल मी मैम सी लाइकवाइज अखोइ पार्टी सु सब मान इन लवे अदुबो जा कोई हानदगी लेबा यामना पॉपुलर ओइबा पार्टी सिंग हाइबता रीजनल बोयरो नत्रक नेशनल पार्टीज बोयरो मखोगी मसिदा अहामबदा मयाम सि मदुदा लोइना टारगेट तोरमगा कोना टिकेट से फंग लाइबा खुदोंग जाउदबदी फंगदबदगी कोई रीजनल पार्टी गुमना तक अनोबो पार्टी द संग पसिनदी करी हाइबने कोई विनेबिलिटी चांस से कराइ फावबा वांगनी खनबि मदुगी पाखोंगी ममांग दैना थमजिंगबदी कोई अचौबा पार्टी दा यावरगना मसासी याम चाउविंग खनबा याम कैपेबिलिटी लेनी खलुबा अदुगा लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दी नेशनल पार्टीज फंड ओरो फैसिलिटी दो खुदिमक्सी हेन फगद्रा अदुसु असुंबनी मरम रीजनल पार्टी से अतोपा स्टेट पालिब रीजनल पार्टी ओरगदी याम चाउबा से सम हाब UP दा तमिलनाडु दा अदगी पंजाब दा लेबा मैम से रीजनल पार्टी हाक्तनी मोइदी वेल एस्टैब्लिश मणिपुर का मानदबा अचौबा स्टेट ने मोइदी तोंगान तोंगान बा मोइगी रिसोर्स लई फल लई अदुना मोइदी हिंगबंगमी अखोइ मणिपुर की सिदी खुदम मयाम ले रीजनल पार्टी मयाम मुदख्रेको मसी अचौबा पार्टी ना मसा सिंग से अखोइगी nga अचौबा nga मसा साब कप 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 जागी बनेबा अद रीजनल पार्टी सु पिक पनिना ngसागी करि हाइगनी हिंगन होनबदा कनारंगन पम सपन दखा होइबा मदु पार्टी सिगिदी मदु तौरोय सारा हेल्बसु हेना अखोइ रीजनल पार्टी सि हिंगनबा होनबदुनि अखोइना ओके पाइबदी एंड देन अखोइ रीजनल पार्टी मयाम सिक थोरे मसिदा अखोइसु LDF हाइदरमा मयाम पुनसलगा सि नेशनल पार्टी उदि यावे अदुबु याम चौबा पार्टी मक अमत नते ममिंग याम लेबा अदुग MLA याम थगपदि नतबा अदिकनि याम थगप नतबा ना हुजिकसि ऐसा अदुम याइ मदुदि अखोइगी कोलिजन नसिना याम हेना काबदुदि अखोइ खरा वागनि खले मन थेंगनदुरिसि अखोइगी अकनबा फोर्स अनिगा
aduga aswan baga se thengduri neba adu praja gi willingness ta leire praja na anu maho ma tangge harba madu tare ko regional party da vote pirkane Okay. aduga sumai tokduna hanjan hanjan awa ba se sum thengna ga habe targadi congress na ta BJP da mai pigine Okay. madu da gi escape to habe targadi regional party da vote pihum thui Okay, regional parties ta what pium thoi regional party absi reason dubu miyang thamaga sema party ni admai tawdana khoi north east hariba awangpul ki state sing sibu miyang phadana thamaga sem party ma ka have tare north east india development party NEDP khoi oja NILAKUMAR na hariba party sigi spokesperson so ibiri zakari habi ringi hariba khoi NEDP gi have tare kaino si khoi candidate masing sing mak tara han ba face gi hai tare tara laktokre makhatana laktokne habi apum sung tuk pondok gi balere kari habi NEDP gi pandam se khoi north east se miyang thamaga de tawbire si kangjare adu kari no handa ki election sida khoi ngasai gi MNDF ki adugum na habi tare December gi tarik kulum doida khoi BJP amadagi Congress gi mayam se pai thorak tore habi gi hafer dum ubiram dawsu mali ar maina sem gi party oidori bra khoi gi NEIDP se kari habi ni hoja masigi batangda aigi site gi kogi NEIDP gi site gi hajeneng madi hauji koina party si linkhalibsi kari gi no haibadi koi national party sing sigi manipur da tawri ba chalai ba governance pelakta ai koi gi reason ji oi ba koi gi motherland ai koi gi imalai bak si oi ba koi gi party sina isagi oi ba koi gi isagi layol lagi hogolak liba ai koi gi party sina ilai bak iramdam sibu ngakjebagi ngakjenabagi pandamda amadi ngasi bokta yeng biraktraba national party sing manipur look down tongna yengiba manipur gi haurai ba na harol sing sibu ngasi mak mai masing tamdana yamna kanna chakhotna ba exposure bibi daba yamna misgovernance ma tawba si mayam si yaroi aduga hariba party sidi human resource sema pamba plus yellow revolution ama manipur gi lemai da portragadi ngasi koin hingliba kaitang ban blockade outside gi laku matamda influence some fact akogi community kharana strike ban chingba torku matamda aikoi gi prajada manipur gi prajada phangiba chaitheng mayam sina aikoi yellow revolution se masi mandatory wore tawdaba yadre duga youth empowerment piba pambadagi top wakhalon namada aikoi gi NEIDP bu sigi president oibiriba koigi mingoina panjarabada narengmam samarjit magi wakhalon sidi mayamna hena khangbirabani magi hojik tawriba magi achievement mananga si manipur gi lemai da puthok pami ba okay vision je it's a long vision mana promise tawri chai after 20 years community singsi manipur da kundaminari ba children housing families mayam se mas thabak to pamba paisa tan pamba chokot pamba young woriba energetic woriba youth singsi makhoi si employment kamai piraga okay yam phajaba wakhalon have the party ko demang hari but development unemployment suma mayam si improve tongna bagi damakta loi masigi vision si yauraga tholopati tholopang atene adubu handaki matang jida have tare ko manipur gi hujik lariba political situation hai tare antraga chaos sarang na bamrak sida mayam si ko gi constituency amada candidate se mari manga aspiring mayam se thongna rabni na makhoi khodi ma party amada loi sangba yadabani na makhoi mayam se fit tongna bahona rakpada party multiple parties mayam mathau tarakpadagi NEDP su admaina ko gi chengum sobuduna mushroom party amo enthrok po hidrib zala kari happening mase luck by chance ne hai do tasengbadi party gi president na link foundation di sana namna sana long vision na magaloina na partnership linkalakpani mana ngasi aina hujing mamang da haijagi gaduni manipur da haura iba naharol sing manipur na matom da lepangam dana manipur gi naharol sing sina matom da lepangam dana ai ko gi mapan gi support tawra ga hingil riba ko gi rule tawriba system si pamak taba isagi oiba iramdam gi oiba ko gi mirol sing sina iramdam sibu ngaksebagi okay sigi pandam dani hai ta adu bo khoi candidate tarang asi law topic re adu bo khoi tarak khak law topic na de hangsai ojan tak piriba khoi gi objective mayam hai tare masi mayam se karai fauba tara semna loine absolutely karak patara ga su karai fauba masi so far hojik pokta taseng na NEIDP na khaliba posi candidate si approach hojik su tawri tawbudabu yakte accept tawdri kari khalli taseng na field the contest tong na bata hariba candidate si magi kayamna popularity lerage
मासी विनेबिलिटी चांस वांग्ब्रा वांगदब्रा करिगिनो हाइबदि मासी तसेना फर्स्ट टाइम ओइबनिना अखोइना मियामना सेलेक्टिव ओइना सोइदबा 10 थादोपदा 10 मक्काबा मींस परसेंटेज 100% स्कोर तोबंगम्बा अदुगमा पार्ट अदुगमा कनो कैंडिडेट सिंग सेलेक्ट तोरे हाइबदि ओके थादोपदा 100% कागदबा मान बसिंग हाइतारे मकी चांसेस लेबा पॉसिबिलिटी लेबा कैंडिडेट सिंग अदु बोइना थिखिगिनि हाबनि हौजिबो इने तरा थोए तरा सिगी पॉसिबिलिटी जे वांग हाबनि मथंग जे ओजा जयकुमार लाक जे ओजा खोगी एनपीपी हारिबा नेशनल पीपल्स पार्टी हारिबा पार्टी सी 2013 दा लेखिदरबा खोगी लोकसभा की स्पीकर होइबिरम पीएस संगमाना लिंखटपिरम अदुम पार्टी नि हारे पार्टी अखोय मणिपुर दैबुदी मसे जर्मनी तो हैबे अफुम लेरे अदुबु मरुइना ममांगी वीडियो कैनोनी अदुबु मसिबु अखोय नेशनल के लेवल दा पुखलम बसी अखोय पीएस संगमाना होजिक मागी मसान पान सु नेशनल प्रेसिडेंट ओरगा सु लेरे तो हारिबा पार्टी से 2013 की अखोय मेघालय की मोगी जो 60 सीट ने लेसे मणिपुर चा मानबदा मसिदा अनी खकाब गमखी राजस्थान दा कंटेस्ट तौबदा मदुसु 2013 दा मोर माने अदुसु मरी खकाब गमखी होजि एमपी हाता 2014 की लोकसभा इलेक्शन दा होजि नेशनल प्रेसिडेंट ओइरिबा कॉनराड संगमासे मा कारे एमपी एम खकारी सो माने यामना हाइदी मेघालय मसामक्ता अनी खकाब गम्बा खोगी पार्टी सिना मणिपुर दा लागा करम मोंगदा कराय फाव माय पाप गंगदा हैबि याम सब क्वेश्चन हम सिलेरी करी हैबि नगजा कैनोदी दुकी हाइरबा दुकी 11 असेंबली कैनोसी द एनपीपी ना एते याम कार सरकार सेमगनी हैबि आई थिंक we are not going to claim that certainly not I mean at this stage adubu in the long kind of run the properly masigi kanusi nurture torgadi adu ngasagi hairba ina mai ngasagi hypet kanoma pen not isngi kanusi sigi spirit ama haibasi sidegi hogiba kanoni sidei the npp the kagiba panam na laikre se ankalen hojik bjp the to gisi masi aham da so sambadi kagibani adu matung su kagiba ain kam thamilian masa musu kagibum to bani kanu kampupi degi si kaga kanu degi da amuk kanu meghalai da adi meghalai da natna even rajasthan da boba kaba kagre adu sigi party sigi kanu di ngasagi achievement sidi it will be pick question se horga si yong na to sidi it is laudable adu ngasagi ina nurture to darkar oi nurture to darkar adu one thing ai ngasagi sigi party sigi matang da ina kitang pambi ba kanu si pambi ki kari no your being ngasai hype panjagre ngasagi state notice ki state sing sidi the present oirga punne se for example sigi kanu sina fazana effective oina na grow lagidi se kanu hairone ko koi economic blockade hairone between Nagaland and kanu se si to kanu su hairo party sina masina fazana presence laita gidi si unu sort out of the problem like never sagi cooperation among the states of the northeast ki live se sigi dei that ne amaga cooperation to adu the sunatana koi northeast region I said donor ministry gain why donor minister the place kanu the sigi area si special area oina punna treat to we mong this but unfortunately kanu akoi leriba state mayam sing sina amana amadegi hena saruk yamna lowna honaba khonaba united oiba akoi gi oiba northeast ki oiba common oiba si area se develop to gedi common sina phani khone se si akoi punna yeng minagidi and there is a feasibility of the northeast prospering aduga hayeng akoina kanu da national level la lakpa matam desu akoi gi yam chawba koi voice leibi aba adugumba party ni BJP na su Congress na su mai absolute majority phangani haibagi wafum se phongdok paleirabani na even Congress na bogda ngarang ma phongdok matamda kogi tampakta kunthra di soidna khagani adu chingda tara kani 40 dum chakre kundang ai hore kunsita BJP su leri adi atopa party me am su lere kana kya ka dun habi am chawle handa kise coalition su lakpe habi wafum su le kari habi no jagi absolute majority but let's examine reality karino what is the reality okay kai winnability adu to kan da my reading is reality is handa ki so tung dei di Congress ki position se yamna phajare habasi koi angang phawna khangra wafum or mathang question da bi jona handa ki adu I'll not agree with that BJP am chawna claim tawri Congress na ju chawna claim tawri adu at the same time hainari sim masi mali marmaduna maduda akoi MNDF oiboro NEIDP boiro NPP boiro yam chawba coalition government sida role play to ya bagi mong lai habi wapum supondu piri ojagi ke habi khoi LNDF and already khoi left and democratic front susan big ra khoi party taruk tere punse laga kari habi ni hoja coalition da yaro idabro adu the heng hojibok ngan maling khale heng khoina phangakpa number 2 yenga okay adum decision logani adu hojik leri ba BJP ki position raga Congress ki position
कोई हंदक की हाउखिबा निमित खरनी था अमनी से दायब तारी इकोनॉमी ब्लॉकेट की मरक सिदा सानरीबा पॉलिटिकल ड्रामा सी की मतुंगिना लैरिबा पोजीशन कांग्रेस की याम फजरेन से लोन रही बीजेपी की याम फजरेन लोरी मरमदुन अने मंगना क्लेम तौन ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से करी हैवनिंग हो जागी बसी आई बु हाइजरगदि आई हुई अमोम लई बसी कुमथा सुरे अदरा बसी मसा ट्राइन थुई पोकनी ओके अदुगा तरा पोकनी सी आई हाइगमती ओके अदुबो मपुदुनदि आई हुई से ममांगदसु तरा पोकी हंदक तरा थुई पोपु याइदि हाइबि लुई याइको ओके अदमै तोकरा प्रिजम्पशन ngakतनी लोइना हेक्ता मोइन हाइदु सुंगनेब लेते अदुबो कांग्रेस की सिटिंग एमएलए से मैम लेरी बनीना सिटिंग एमएलए खुनिबो हलकन हेब लेते इवन सिमिल सवरंबा पाउंग पमजाहुल भोट कागिदि सीएम और बसु मैम कागिदि ओके जत्रा इलेक्शन सिटी तोंगानबा खगी फेस केनो मने अदुरा मोइन हाइबसिंग मोइ अनि लोइ कादे खगी बोलेप तो जारे खई पार्टी थगा तो जारे क्लेम तो जारे खई तुमिना नंबो पोरगा खई युमदान गे यारे पार्टी से मुथप यारे तो क्लेम गी वाने आइना सहाइनी खई एलडीएफ की मी हमफु काने हाइबदा नि थाजगदरा ओके क्लेम गी वानी मसिदी आइदी कानदबा मयाम द नमथाक तोबा फोर्स क्लेम ने लोय फोर्स क्लेम ने ताकपिर उजागिदी अदु ओजा कोई नीलकुमार की करी है कांग्रेस की सिचुएशन फरसु पत्रसु याम फजन लेरी है बतारे आफ्टर द क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट तरे से मतुंगदा हारिबा डिस्ट्रिक्ट तरे से दगी कोई पब्लिक की है बतारे कोई इमेज अनि ले है बतारे पब्लिक इमेज है मा सेल्फ इमेज है मा होजे के हादो फोंदो की वाफम से कांग्रेस की सेल्फ इमेज नहीं मखोन खंजबा कोई निफु काबया है खंजबनी पब्लिक इशू इमेज हम लेरी कांग्रेस ना सीसी तौरबनी नम कांग्रेस थाजबा यारे होजे लेरी सिचुएशन क्राइसिस सिदा कांग्रेस ता पीबना फै है वखन खनबसु मैम लेनी पब्लिक इमेज सेल्फ इमेज अनि मक्से लेबनी ना कांग्रेस की जाम चावना क्लेम तौरी बीजेपी की सु कोई सेंटर दगा मेन लेबा अरे मखोई हुजिक फगललीबा वेब है बतारे मसीना येंगा मखोई सु जाम चावना क्लेम तौरी बीजेपी की तो ताद्रगसु कोई रूलिंग है तारे रूलिंग पार्टी सी की पोजीशन सिटी यामना फजरिबनीना मखोइन हारिस जो कदाय हाइदी खरा मखैदी अनुमक सुमकपदी आयना मयाम सु दम पानरी करी हैबिनिंग कोई एनी आईडीपी के साइड तसेंग ना हरबदा हजिक कांग्रेस ना मंगजरिबसी टेबल द फमगा ओके डॉक्यूमेंट ए भा अखोगी भाब साबा हाइतर मोई सी 7 डिस्ट्रिक्ट से क्रिएट तौग्रमना मणिपुर की पब्लिक में आमना मोई सैटिस्फाई हो रहे जगह जगह 7 डिस्ट्रिक्ट तरेत से जगह से लेरिबा पब्लिक सिंग से लोइन सैटिस्फाई हो रहे वोट लोई पिरा निसिनी मधुदी मंगलानी मोगी आई ngasi chawthok chawna ngasi tanja se logjarga hai thamjaramge masidai ai hojibok da ina hoi moina hojik sarkar pairi banina moi kun mukka di karakadra ओके compulsory hangom nam laigini tanja du lawraga akoi se koi tamo BJOY gi leiriba je MNDF akoi gi NEIDP ge koi tamo gi keno NPP hariba mayam sina तासन मिनर कांदा करम्बा माइगै दे खोय सपोर्ट तोरगा असेंगबा अचुम्बा अमदी ngasi करिगिनो हाइबदी ngasi 15 years of loot 15 years of corruption नाइना मणिपुर द तौरिबा हौजी पालिबा सरकार से अदुंबा ओइरे हाइदना ओपनली ngangnaraba matami ngangnariba spotsi namthusi हाइबगी दमक्ता अदुबु अमुक्ता द लंबी यमता पुलप चमिना बा यादबदगी आइडियोलॉजी तोंगालकपदगी आइकोय तोंगान लाकपनी अदुबु पंथुंगदी हाइबा मिस गवर्नेंस तौबिरिबा मणिपुर की प्रजा सही 35 चुपना लाक्नबिरिबा सिगुम्बा फत्रबा शासन जि लौथोक्सी अदुगा यामना ट्रांसफरेबल होइबा अमगा यामना क्लीन होइबा गवर्नमेंट अमा सी सेमनबगिदमक्ता हाइबा कोई सरकार सेमबदा यावदबा यादे अइकोइना पामिबा पांदम सिंगसी पुथोकलगा अइकोइ फाइट तौदबा यादे हाइबगी वखलोन दंगसी ओके ओपन क्वेश्चन ओजा अहुमक्ता हंजगे है बतारे ओजा सुमाना कोई पार्टी मयाम थोलाबनीना हुजी कांग्रेस नसु क्लेम तौबसे के सुकाइदि लोइनम क्लेम तौनबो याय हैबनी क्लेम तौबसिदा कोई पार्टी से मयाम कांग्रेस की अगेंस्ट है बतारे पार्टी मयाम थोले मयाम से की कैंडिडेट अमम लोइ फिल तौरबने ngसाइगी कांग्रेस की कोई शेयर है तारे मागी खरा लेजरनी अदुगा अतोपा मंगोंदा फंगोइदबा हेन यामे खलसी यामे मयाम से अतोपा पार्टी मयाम से तमु खाइदोकी तारगति कांग्रेस ना अदुमक मागी यामदना अदुम काखिबगी फिल्मदा लेरि हाइबगी 31% ना बीजेपी ने होजे सेंटर द पालिबस माइना कांग्रेस नसु मणिपुर दा अदुमक पालप या हाइबगी वफम सु मयाम हाइबिनी दिस इज एन ओपन क्वेश्चन ओजा बिजोय ना खुमिरसु यार करी हाइबिनी मसे शेयर मयाम से अतोपा पार्टी मयाम से लोइना चाइथोकी तारगति कांग्रेस ना अदुम मसान हलक मधु चुमी लवे करिगुम्बा खोय रीजनल पार्टी मयाम मसी पुनसलगा खोने नंबर 2 फंगगदी
कांग्रेस गवर्नमेंट लिखते भी है ओके अदुगा सेंटर ने खुद थेंजंगदोरिसी एदी बीजेपी सरकार एदी बीजेपी पार्टी ना अखोई अरुणाचल प्रदेश की टाइप था बदुगी सिस्टम अमा ओके वही लागना प्लान में तो माले अदो अखोई म्याम से मानद्रगदी अदुम ऑटोमेटिकली खरे हेना काबा कांबुदो मदु अदुम क्लेम अदुम तौहिदा बने ओके मदुदी मसाने कॉन्स्टिट्यूशन दे योरगा हयें अखोई मी कुमा कुन कार हैबे तारगदी गवर्नर सलमा क्लेम तोरने अखोई सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी वेरे अखोई सरकार सेमजरगे गवर्नर ना मतम खर पिरक याय स्ट्रेंग उलो हैदना मदु मरक भाई अखोई कना नो करिनो कथि धीर kana माइगी स्ट्रेंग सुनबा सोय तोगने ने खल्ली ओके अदुना कोई पोस्ट इलेक्शन है बता रहे एजन हुजिकी इलेक्शन की मतलब से है बता रहे फॉर एग्जांपल ओजागी कॉन्स्टिट्यूंसी दा हायरसी कोई उरिपोक कॉन्स्टिट्यूंसी दा कांग्रेस की कैंडिडेट हम ले रहे बीजेपी की सु ले रहे नहीं कोई एनपीपी की थोड़ा नहीं अथवा पार्टी में आम से थोड़ा नहीं और मैं तो उधर कांग्रेस की हान की सिटिंग एमएलए सु ले जरी बनी अदुना बीजेपी की सु थोलकपा एनपीपी की सु थोलकपा एनआईडीपी की सु थोलकपा एमएनडीएफ की सु थोलकपा समाना में आम थोक चलक तारगदी कांग्रेस की हान की सपोर्ट ले जाबा बीजेपी की सु ले जाबा कोई कांग्रेस की तोंगान थमग्रजान तक बीजेपी की तोंगान थमग्रगा लेमोरिबो मयाम से अमु हारिबो पार्टी मयाम से लोइना वोट से शेयर चटखि तारगदी बीजेपी नत्रगा कांग्रेस नत्रगा अतोप पार्टी मदा काखिबगी चांस यामना वांगितब्रा सिगी क्वेश्चन सिनुजा करे हेबनी वन कंस्टिट्यूंसी लोनमक लेप्सन तारगदी मदु अदु सो इन खमदा ngसाigi कनो ले फ्रंट में इतने में एनडीएफ फ्रंट में लेरी कनो की सो NIDP को DP की सो लोनमक त कनो तो नते मी कनी हाइब नते इन खमदा आई थिंक सी अखोई रीजनल पार्टी लेबो कॉलिसिंग सो आई थिंक वी आर वाइज इनफ ओके आई थिंक अखोई सो हयिंग यंगनते यारोबा अखोई मरक्ते की थागलिब सिंगसे सिमंग ख्वाइदगी प्रोस्पेक्टिव ऑब्से कना नो हाइबसे अदुसु अखोई खगदी यंगनकने अदुबु कॉम्प्रोमाइज तो यादो मफम ददी मफम मनी ददी अदुम अखोई मरक सिदगी सु कन कैंडिडेट अनि गुम सुरप गावक यां खले अदुबु अयाम्बा मफम ददी आइन खमदा सिगी कनो सिगी नेते से आइन खमदा Howjiki matamdadi I think we are all wise. Okay. I mean we are not that foolish. And kind of I say howji found that young long the uripok ta khoi that leap ko nain to si prepare phajana tawni si just akoi ahum gakani ko BJP ge ma Congress ke ma ai samak NPP ge ama ate ayambadi party sing di thudona kan to smai to many of the key we ba ngasagi koi kin country kano kabi abam phum dadi yam sengna da adu magi understanding amdi lakani adu ngasai presumption to yes kano da BJP ka Congress ka lai kan da laiba koi myam su loin club de sem ne di yes ngasai kha chawba kano da yam second but aina kanom ta thamja Manipur di I have seen that kano ki train si kano nga to party nga that nati me candidate to ki personality desu yam na depend to adu na trage di kano the party da nga the wave lane BJP na wave lay ita ke di de kano nungo khele su level ka bi pion adu di oru do wani udan ni ko matla che ba matang se da ko naw na thoi ba party sing पार्टी सिंह अचौब पार्टी सिंह टीम बी नि गाजु मैम जो हाइनबसु लै करी हाइबने टीम बी से याहजन तारगदी बी से हाजन तारगदी अतोपा अखोइना कहानिंग पार्टी तो माना वोट शेयर से लौथोखरबनिना ए से तुम कहौ ताबनी अदुम हाइनबसु लै करी हाइबने मसे टीम बी के रोल का से यावबजा मदु कोई हौजिके NIDP तरफतगिदी अदुगुंबगी कनेक्टिविटी अदुगुंबगी नेक्सस समत लैते ओके अखोइगिदी याम क्लियर कट ओइबा लेबाक्सिगी इरमदमसिदगी चौजबा इरमदमसिदगी सेमजबा चार्सना इरमदमसिगी सेवा तौजबा हैदना असात कन्ना तौजै हैबा तारे अदु लाइक माइंडेड ओइबा पार्टी सिंग रीजनल पार्टी सिंग पुंजलगा हयें लाइबक फदना असिंग असिमक थोकपिरेबागी तामो बिजोय की टीम अदगी एगी तामो कनोगी जयकुमार की टीम सिना मपुंग फाबा मोइदना हाइरिबो ओमसिना ngangnariba BJP कांग्रेस की वातोखरगा रीजनल पार्टी लेरिबा पार्टी अहुम जन मपुंग फाना कोलिएशन तरो को सरकार सेंतो की लेतब नते ओके पॉसिबिलिटी लेदी ओके पॉसिबिलिटी लेरी अदु हाइरि बा कोई पार्टी अहुम जनतना अतोप नेशनल के रीजनल के पार्टी मयाम दि लेरि बनी मखोइ सु हाइरि बा केंद्र सिंह असिदा कॉन्स्टिट्यूंसी असिदा कोई कैंडिडेट थादोरक पतारगदी ngasa gi vote share si मफम अमद चकदबद लोय चाइथोखिदना अल्टीमेटली हानदगी क्लेम तौरगा लाकपना तक कार लाकप मिदना अमु हना काखिगदरा हायबगी ओथोकप सुमदु अदुम लेरि हायब तारे ऑन द नो ब्रेन लोजे के ब्रेक के मतुंगदा ओजा होंगा सानगदा वारी म्याम ले जरे ब्रेक त्याम थोंजर के इंपैक्ट न्यूज में तानो लेबी
Slopeland Public School, India Government के नीति आयोग की मतुंगिना ख्वाइदगी फब स्कूल चौंगा की मनुंग चलिबा Slopeland Public School असे North East India की ख्वाइदगी चाव मदी नानबा CBSE दा affiliate तोब स्कूल ने स्कूल असे Indo-Myanmar लंबी के हेक नाकंदा संबलबुक लमहांग मदी चिंगसांग सिंग सागोनन लैबा लाइक तंबगी ख्वाइदगी चुनारबा डिजिटलाइज्ड तौरबा कैंपस ने ख्वाइदगी फब साट्र सिंह खनगतुना थाईलैंड मलेशिया मदी चाइना ना चिंगबलेबाक सिंगदा इंटरनेशनल एक्सपो ट्रिप चलहलिबा स्कूल ने ngasimak क्लाकपियू Slopeland Public School असे सोइदना पुंसिगी पांदम फंगलगदबा मफमनी Yumanung application ki mapung fava solution pir ba Durasign ji sit seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di Yumanung ge matsung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kup na ba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidok na bagi rai lai ba solution pi. Panel sing ado phai ba amadi chap yung ga mai kai install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Welcome back. Adon engbre pasi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna tangasi khana jerme basi Manipur gi lagli batra mathusiba Manipur Legislative Assembly gi mikhal asida Congress amadi BJP na taba atop leiriba party mayam sing asina mikhal asigi damata karam haina CM sariba gi habi matang dani aduga makha tarak basidi hojik leiriba leba ki situation haiba tare maru in economy blockade se leina koi gi March ki tarik mari amadi nipan da mikhal se pangto loba yabgi otopse yam chaung lere ngarang koi gi UNC gi presidential ki council gi mifamna economy blockade handokui wafum si ka masi ware block hidra hai batare aduna hojik leiriba situation asida mikhal se adum pangthok tong mali economy blockade leina oja JOYKUMAR diga hojik leiriba situation asida koi gi keno koi gi economy blockade lehelebisi paliba koi gi Congress government aduga center da leiriba BJP government sina koi gi politics ki koi gi mikhal gi hatar mikhal gi khudong cha basi lauraga masi lotion dana sum thamba masigi masida kogi political gi mileage lo no hona ba maruena hojik BJP na Congress ta kogi blame tawrisi masi lotion dana kogi maruena kogi Congress na tare Congress na BJP da claim tawrisi BJP ga NPF ka chamina ba party khoni NPF sina amu NSNIF na support taw ba adum la ba party amaga chamina ba party ni BJP si rangasi ngase mak chief minister hai kre NPF ka koi ga pundi ha ba se lak thok panga maga di lak thok pi ho na chief minister na phau lak hai ki bale claim maral si kre सुम्बसी जो लेरी अदुगा मु बीजेपी ना मु कांग्रेस ता मराल सिना कांग्रेस हारि बे पार्टी से मणिपुर थुगायन बे दमकता नागा इंटीग्रेशन की सोय तोब याव खिबा मियो मयाम कांग्रेस लो यावसन लेरे अमन अमदा लेबा काय दुरे हबकी पैनिक हाइगदरा नत्रगा कांग्रेस ना लेबा थुगाय दुरे नत्र बीजेपी से ना लेबा थुगाय दुरे हबकी मसी गेम से सानरगा हंदकी मिखल सी इकोनॉमी ब्लॉक से लेहलगा मिखल से माय पांग पांगथोन बगी माय मियम सु चाउन तारी करी हाइबनिंग इकोनॉमी ब्लॉक के लोसन दबा अदु हुजि लेरिबो पॉलिटिकल क्राइसिस हाइगदरा केओस असिदा ओजा JOYKUMAR की करी मोली Let's analyze who benefits. Benefit of this Beli dana ostensibly Congress. Okay. Jingdana, particularly in Naga area dana, it is the NPF. Karigino polarization toga. Kanwana Beli dana impression piece masi BJP which kanuga NSNango samnava aduga connected with NPF. Sinato vidagi ni aduna hybrid sigi angle se piraga. Problem here is Congress na urisu BJP su is seems to be the only enemy ni enkal. Adi BJP na su Congress is the only enemy ni. Haibigi hisab sidani. Ado hybrid economic blockade se sigi matang da tabutar gidi masi lusin da bai se. Ain kamada sigi blame game sidi amaga taunabagi wani adu aibu taseng haijo haita gidi from my experience. Animak both are to be blamed. Siguma economic blockade hanasu thokre
मतम दैने डीजीपी ओइने थोकी दबने थोकी अदुदा क्रमाइन लुसिनगी सी यंगता गेदी क्रमाइन लुसिनगी गेदा होय मतम देदा लाइगिबो मतम देदा कनोदा ने सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट दे अदुबु सिदगी लेबा गवर्नमेंट सिगा तोरगा सिदी याद्रे खोट्रेन कन्न तोर मतुंगदा सेंटर देगी कन्न एनएसएनआईएम द प्रेस कन्न पिरगा हाइबो पोछि लुसिनगेबा हौजिकी मत तौरियो फिल्म सिददी for political kansaigi mileage lo ni makta election lebre adu election leidringai mamang desu loislambai abani adu election lakadore habi film deni toni se central level BJP government su phajina pressure torga mamang ida matam da congress ai government kana ne togi adu torga masi ilai laina loislambai abani asi loislambai bisidi animaki blame adu aina hojik kanu da praja su aina haining ba miyam haining se both are to be blamed adu this why no si khoi gi manipur gi kind of film se sumai to just only political mileage ki damakta sanaba party ani si koi thaji gidra thajaroida si am important question ne so I listen ba ya boponi ani mak are to be blame hai se si da lak pa se da ai si adu gedi sumai to sanaga do party si da koi thaji gidra natraga regional oina koi gi regional se ai na hai slightly on wider perspective the northeast ki oina hai se blockade si tawka ne entire northeast ni effect ho se si na kana to Tripura effect ho Mizoram effect hoy ngasai thau gi matang na kaida si khabar du sulo ni yaun gamne si gi map si ga ang gamna entire northeast ki public should realize and particularly people in manipulation realize to ga animak si reject to ga ngasai hine gi bidune si leiba khoi phami nei ba party hum se si de gi su to ga khoi kunthai to kunthom de ka bya ba poni adu kar ge di khoi ne sem ge di that could be something different ngasai gi hariba party ani du gi self interest na ta khoi na public ki mayam gi interest inga suma any issue la kan da adu da khoi sort out to se ngamgni se si ai thazubani okay then moi mathang se jabi jo blockade holding ai tare thani mamang da natraga thami mamang da sim khrabani adu akoi gi MNDF na haiba tare handaki economy blockade tha ahum hengraba 100 days suraba pawbu sita hoju pawbu da koi gi ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯕ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MNDF ꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯀꯩꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯒꯦꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ BJPꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯩꯈꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯧꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯒ ꯃꯈꯨꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯥꯛꯆꯔꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯗꯤ MNDF ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯀꯥ ꯀꯣꯂꯥ ꯄꯦꯞꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩ ꯁꯨꯛꯇꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯌꯦꯟꯅꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯐꯥꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯝꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯩꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯖꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇ ꯆꯩꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯌꯨꯖ ꯑꯦꯟ ꯊ꯭ꯔꯣ ꯂꯧꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯎꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯅ ꯁꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅꯣꯕ ꯃꯣꯏ 100 400 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛ 93 94 ꯁꯤꯒ
comparison to ya bra hai di tamum to pon hai bawani da Okay. se last year mamang ta da khoi ta moina di ji hai da khoi su matam da MLA deputy planning shaming wari matam da to giba du center na Congress pali Congress na instruction piraga da hang heba why not the BJP government kari gi do gi makhoi na khoi gi special tax moina NSNM gi group ta na tra UNC hai do kai no sini Okay. that means nga saiba political khudung jaw do madu long no le bane Okay, political ki khudong chablo no lebani BJP su Congress hai bi of ni matang sidai ozan nilakumar lak chani gi hai economy blockade sina handak ki mikhal gi khwaida gi chawba agenda oge do bra khwaida gi chawba khoi gi political gi amana amana hunabagi khwaida gi nungai ba subject se masi oiraga handak ki mikhal se dum pangtok turi bra BJP gi su Congress ki su aduga BJP Congress na tabatai party ki su animak hana BJP Congress animak na thon bani haiduna mayam se hairi ba points da score tawnaraga leitu bra mikhal se haidi vote phangna hona duri bra kamai yeng biu tasengna mi sigi haina riba blame game ji tok piraga aduga praja singna su thamoi bhab ta biraga haibe tare ngasi suffer tawridi public ni ngasi BJP na hai BJP na hai Congress na tawdana tawri tawham to required oriba koi forces bok pirabani adi Congress nai sidi ada framework agreement da kanu tawdana hidden noiba agenda mayam tawdana pose ani si singna dana leibane na prasad samam na bam poli adubu hojik point sida ina langninge badi asuk miyam na yaningdraba BJP miyam na yaningdraba Congress moisi wipe up to budi kadi kaiba leike praja sing gi itil sa dom do ina pihening eba hojik Congress party bo bi phai natraga BJP phai haibagi hunbagi muta change ma pam Okay. we need a change which is neutral loiba party ma pam blame game si tongna da na bagi damta adu gi damakta ne banga se koina se lei nongna thoklak liba koi NEIDP su hoisanu ai tamo gi MNDF su hoisanu NPP su hoisanu prajana koi bong tung test obio Okay. whether we can bring the solution or not hujik leri ba situation hai tare masrida miyam gi keno se attraction hai gadra miyam gi attention se korom da leng khan bi BJP Congress ta ayam na mayam se wari sanagum tawi atopa party sing dadi ikhan khana dum tawi awareness wat na ra kari ne khan bi madu taseng na haraga ding koi ki party gi nong na tholak pani na party gi vision party gi leri ba ideology magi principle sing se koi na taseng na party magi ticket ariba haitare national party kaino Manipur residi national party ki support yaudna di national central sarkar pari ba party tu yaudna di koi keno Manipur gi requirement me ase porpang moi habagi isang sina thajaba malai ba koi namthak haitare namthak ne haijage Okay. masigi namthak si muthat na ba maju muthat tribokti kari dobagi damta tripura na di ran to bangami ba where there is no resources Mizoram na di kamai ngami ba why not in Manipur Okay. ayu wakal ni Okay. Manipur ta kari national ki support yaudna central ki support yaudna governance saman lei bangam di haiba pose Tripura dana karamba special package pi begino Mizoram dana karamba package pi begino Okay. Manipur dana kari dobagi central ki mateng yaudna di sarkar ran tawbangam de ka haiba se akoi gi ason ne Okay. akoi ki political party sing sigi ason mane ai jabta Okay, akhoi leri ba political party sing yamna strong oi ba akhoi Yes. political party oi bom thoi habne aur oi question na akhoi yam matam su lejetre oza dagi hojrage akhoi NPP gi hatare handaki mikhal sida akhoi Congress amadi BJP ani se equally responsible oi economy blockade ki masi haibagi motana daga ani se wipe up toroga NPP da mutang chance piu haibasi natabe da NPP gi oi ba khwaidagi chawba election gi agenda se kari uni singi agenda si akoi de leba koi kanogi tung ideology kitang koski aina pet yung da kan ga dawdi ngasai gi tung any IDP gi kanu su kitang mo gi su aina kar yaning ba yawi koi self kanu that sustenance Okay, self sustenance is the most important thing mipan tang dan kaliba si ngasai hai go tripura gi kari gi du gi da gi tung say for example you take for example Sikkim su kanu that it's a kanu ideal of a state ni it's very well kanu to progress ni Sikkim go ma kai ngam ga koi kari gi ngam self sustenance that's the important thing self sustenance ka loina few things
koi sigi matang sa ngasagi development of human resource oitagidi koi educational system particularly say koi school education sin singba adudigi koi economy oitagidi karida koi economy se koi mainly based odige say you can't expect can say that the secondary can say sector that we cannot expect to do well aduna di koi na primary sector se koi phajana koi yeng bada koi we have not yet fully developed the primary sector sida yam prospect am leba sigumbagi mayam koi sida koi sida yauri adagi si hayeng gumadi koi phongla ani adu sigumba leiba sida at the same time we must also koi site ki de ngasai leibak se walip se karino kamai to no habdo ngasai poche koi na ekta kanu moi ani de blame game torga dum akoi na to we want to what is the reality what is the actual thing adu koi na praja khangan ba darka oi habdo madugi wani sini mainly koi broad kanu social chaos gi party में आमसु मधुदा खरा चंगबै वानी अदुबु पार्टी की ओबा मसागी सु याम चौबे एजेंडा लेजरी हैबनी अदुबु MNDF की हंदकी मिकल सिदा ख्वाइदगी चौबे एजेंडा से करिवनि उजा उजा बिजेत लागसे अखोइगि कमन ओबे हाक्तने हाइबदी मणिपुर लेबा प्रजा सिंगसी अवादपा अनाबा मुसुंग चिंगनेबल हेंदना अखोइगि अफबा सिटीजन अमोइन हिंगनबा मधुगी प्रोटेक्शन पीबदुनी सरकार ओके मधुनी ऐना पामबदि दुगा नसाई हाइगिबा blame game se masita sengna leiriba MLA sing hagadra tongan ba BJP kangbu musu leiko moina BJP ga Congress ta koitan tan desu kai guna haibone khani ji kai lerge sini ado aida khumning badi koi mokhoi digi port khara thora kadori election le pas deida ado khara mati madunate masagi well intact lejeraga party du pamjuru bagi magi ideology pambagi tan basu yawi ko adun tab kharadi thadhar badu ngar ge bhole kanai kam yor madun maximum hen yamba adunani adu ai haina manipuri praja sing adu madul kok thokro ba MNDF la NPP ra adigi NEIDP ra masi khalga ang salary ngo sene ba adura manipur government se karingba MNDF pargadi ko economic progress sulai le helo sine hadi okay oza BJP KOIJAM की पार्टी MNDF ता याम चौबा फॉर में नाम ले रहे मरा मतलब हारी वो पार्टी से साइंग तो यामने हंदगी मिकल सिदा पब्लिक न मधु कराई फॉर कन्विंसिंग अगत वे हम तो हंदगी मिकल तो सोइदना कोई मधुगी पाकुम पीबी रनी तो ओजा कोई नीला कुमार दला सी ओजा कोई NEIDP की ओनदी हंदगी मिकल सी की ओबा ख्वाइदगी यूनिक ओबा ख्वाइदगी मरु ओबा कोई एजेंडा है गतरा ऑब्जेक्टिव से करियो बिरजा अखोगी ये हजिक NEIDP ने लेप्सरिबा फिरेप्सिदी इंखलक लिबा ngasi ngasi mak mahi tamliba aro mahi tambal loiraba tabuk ti phangdraba si employment pigani okay ase koigi NEIDP lengdraba pandamni madugi marumda koigi haiba koigi president sina matik saba employment pinaragi khudong saba mayamam lere adagi inkalak liba hauji mahi kana tamkhalak liba makhoi the facilities mayamam pidna kaino da we have to build our future okay akoi hauji present gi tokise ngasi manipur da thoi south mayam se karina no akoi masen understanding later dine okay si sina ai gi duty laidna duty bound to na sakhiba matamda ngasi gi economic blockade right gi laitoino ngasi gi general strike ban blockade everything manipur da ngasi thorliba issues mayam se amata lairoi akoi isa youth singsi my duty the thase okay सिनेबा कोई NEIDP की पाइदगी मरिबो पांदम सी कोई लालिबा मिखल सिदा नत्रगा कोई मणिपुर की सोसाइटी दा नहा सिंग सी मागी ड्यूटी दा मागी ट्रैक ता लहाना बहना बा मसना पाइदगी चाबो ऑब्जेक्टिव ओइनी अदुगे MNDF की ना पाइदगी चाबो ऑब्जेक्टिव से कोई मणिपुर दा अमु हना थोलन कोई इकोनॉमी ब्लॉक एना सिंग बसी थोन दबा याबगी मसी की कैपेसिटी पसे की फॉर्मुला फाबलै हैबनी अदुगा कोई NPP की साइट की ना कोई मणिपुर से दा सेल्फ सस्टेनेबल ओइबा स्टेट अमा कोई गवर्नेंस अमा लेहन मथौ ता हैबसनी ऑन द नोट ngasi onadi manu hunagi thomsi matang sa lusin jargi aduga lakadru handaki mikal asida koi Congress BJP gi natana masida natana beyond Congress and BJP there are many other parties haibasi masu ngasi gi discussions gi pandamni aduga ngasi gi discussions si matang sa lusin jargi ngasi thomsi da oja NILAKUMAR oja BIJOY amadi oja JOYKUMAR lingri to thomsi bathawa happy ki mamli mapung phan wi gi damang to oja humbu amukana tha chong chari appreciate you joining thank you Masih ngasi ki manu hunagi tharong ngasi ki tharom sikam to bibe khut khan bir ko yagane koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga koi ki Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur the join to bir ka comment amadi feedback tha bir ko yagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. Kurumjari.